Good morning. Ngasigi videos happet yeng minarase ma'am. Card ki message adagi Purnima se ay nangarang budi high grana ko. Haidi calendar se handak chahi se ani thokna loina tabagi amu tawina ko. Ado ngarang su dum oibane ko. Khara madad engoda leiba calendar se ngarang su oiba. Aduna ngasigi matam kharaga adumai tawraga haitare ko. Ado akoigi kenoda ngasi tai hairpa yam yawe ko ngasi dum tawbiyo ka shukai ko haidi purnima gi ngarang gi aina post tawbiyo ma'am do ngasi tawbiyo ko ai gi ding engonda leiba calendar do matungin aina ngarang ne na khala ngarang tawjagre ko ado somgi da dum haidi ngasi oye na khallaga di ko ngasi tawbi bada ke shukai ba budi ke shulai te ko aduga amana akoigi lakadoriba chahi hai tare ko lakadoriba chahi 2023 gi oina hai tare ko 2023 gi oina personal reading gumba kai gumba tawni agadi hadi general gi oina di mayam gi oina di tawu shem budi sema ani naina ado hadi kai gumba isa gi oina to kaina yengning ba lera gadi lakado chahi si kai to be ko pe haibagi admaina ko ado taragadi adum aina community post aduga kaino facebook ki page ta number share tawbone ko aduda dum whatsapp message thabiro hana ko hadi call di kaino tawbirano ko hana message thabiro aduga ai details haijara ko kamaina tawgadabano on habado ko ado ngasigi card yeng mainarase mayam hapetam ko aduga chahi lorakpasida tawba yaba ke kas mayam lay ko horopoda tawba yaba adumba mayam do soi share tawrake haji chahi loishinbasida haidi kai ritual tawthokpa yage chahi horakpa matamdana hek horakpada koi kai taw yage habado adumba su mayam ama layri ko aduna adusu share tawjirake aduduna miss tawbigano video singse ko miss tawbigano kaigino hamatana mu message harani kaino video se hadi karaida yawge na ko adum check tawbiyo ko makada adum phajana yawrongani ko yambani na ai so mu khari thibada kadang matam changba dum yaweba ko aduduna video miss tawbigano aduga chakra meditation gi audio ai loimak shemna baina tawri ko ngarang crown chakra katangi shem gimni ko adu crown chakra dagi dum hobiraga ko om chanting tawbodo adum punna tawminaraga adu dum nungti gi tawrasu yai ko aina thoina haidi music ka konana keno semido chanting gi word to semido adu haidi ngasai gi crown gi dasu le na ko ngasai gi haidi aina akoigi wakhan nuaitaba khotaba adumba mayam do haidi emotions control tawba ngamdaba adugi damakta ni ko keno se akoigi crown chakra magi kana budi mayam laigre ko adu yam ka haina explain tawgi dramne na duda ado haidi mathang ko third eye dana kari gino throat kina kari gino ai mathang adum haira age ko mamang da budi na share budi tawre ko adu hapetang yenge su yengbiyo aduga sisina only for meditation katang ni na ko aina yam ka haina aduda ngang dramne adu haidi hek hobaga adum chanting gi word to ina use tawramne na ko 108 times to minute tranga gumba oibani ko adu adum tawbirasu ka shukai de 108 times to minute tranga gi meditation do ko adu sida leire ngasigi akoigi card se ko hape yeng minarase ahamba ko ahamba se kitang ko sida kitang section view ko ngasi se section view har chathok photo po oira ga su ko gari gumba thawra ga su leina ko yam kanna gumba thawbi da ko ta ba haidara kitang thengjan ba khojan ba khotpa dain haidara ko kitang tuba keno tawbo ko pa haibani ko sida eta yam khudong thirani haibai wana te ko adi sida mi jeng hai petang makha da ta bagi type ton dai onda bagi type ton dai se adi yumda lei leina hai yumda he khongal leithekpa gumba dumaina haira jine ko kaisu natabida aduduna haidi fazana akoina numit sigi oina haidi fazana section biba hai tare ko gari thawbodo oiro natraga haidi kenom tawbo matam da ko yari ngai section biyo ngase sok tana ba hai tare ko ani suba ko ani suba se kitang haidi thawai nuaitaba khotaba adumaina piri ko ado chatkini kaisu tawroi ko ngasi gi nuaitaba oiraga su ko haidi adum nuaitana leidoi nateba adum haidi move tawgini basigi potse ko duga ahum suba se hajik se thabak se hotnai ko hotnabadi am hotnai honaraga su haidi aina apamba keno se phangakta bai damakta amumu haidi tandharakko do isa se haidi aina honari se ga aina engonda phangaiba paisa se ga natraga haidi engonda phangaiba outcome se ga ichan chana da se amumu haidi thabak tawboda talakko ko ba phawe ko adu tanbi gano haidi nangna honari do adugi mamal matik chana phangani ko aduna give up tawbigano ko adu sina card ki message leire ko afaba timing se eu ki pung manga ga minute nipu tarit tagina pung tarit ka minute taruk phawba
nipanga minute nifu taruk-tagina pung amaga minute nifu taruk phawba aduga ahumga minute taruk-tagina nungdangi pung taret-ka minute nifu taruk phawba leireko aduga athengbagina pung 13ga minute taruk-tagi 12ga minute nifu taret phawba ko ado sida leire ngasigi afaba timing ko ado purnimagi tawba yaba mayam am tawbiro sagon sengi ko sagon sengi ritual tawba ngai ju ko loina tawbiyo aduga amana keno kok tumba khotpa tawbiganu ko hadi ai kona hairage hadi kok tumbagi kumgano haibagi reason hair on hai ko ado kon explain tawrage video sem sangani ko aduna ngasigi tawba yaba ngai loina tawbiro phajana ko ado sid leire ngasigi video se thank you